Futbolu jānoprotams šīdien spēlē. 6. numurs Viktīns Grigorjevs, numurs 97 Aleksandrs Gubins, numurs 2 Denis Kravchenko, numurs 5 Dmitrijs Daņilovs. Labs. Aiziet! Davai! Aiziet! Nebremzē tur, netais bremzi. Labā gulā 8. numurs Stenlijs Kipers. Rezultāts 0-1. Просто не использовали свои 2-3 момента очень хороших. У Олега был момент, 2 раза попали в штангу. Миндаугас очень здорово все сделал, идеально выбежали в контратаку, но немножко не повезло. И, к сожалению, получили такой необязательный гол, скажем так, да, уже ничего не предвещало, думали, первый тайм 0-0 отыграем и будем вносить коррективы ко второму тайму. Но Диму хочется похвалить, да, дебютирует сегодня в высшей лиге. Дима Григорьев, вратарь наш, да, в связи с такими, сложились у нас так обстоятельства, да, что пришлось сразу молодому парню выходить под лидера, да, но молодец, несколько раз выручил, да. Thank you.
Vārds futbola kluba Daugava komandas kopā guva 8. numurs Stanley Ibers. Сегодня была самая тяжелая победа. Особенно в первом тайме пару контратак пропустили, могли пропустить. Но во втором тайме все-таки, не знаю, эти замены, те игроки, которые играли, дисциплина вышла из-под контроля, так скажу, внутри команды. Поэтому и вот это удаление у соперника команда, хоть и мы остались на одного игрока больше, но это еще хуже стало. Где-то и футболисты начали еще больше ошибаться. Ну, и соперник сегодня настроился как на последний boj. Brīžiem varbūt pietrūkst kaut kur kvalitatīvāka piespēle, pārējā no aizsardzības uzbrukumā, bet tajā pašā laikā, es domāju, mūsu spēle ir diezgan uzlabojusies kvalitātes ziņā salīdzinoši ar sezonas pirmo pusi. Šodien mēs izskatījāmies cienīgi pret turnīru tabulas līderiem, mēs ļoti gribējām atņemt punktus un kā saka, iegūt sev. Kaut kur pietrūka meistarības, kaut kur pietrūka mazliet veiksmes, bet kopumā es varu pateikt, ka mēs aizdījām labu spēli. Rezultāts, protams, nevar mūs apmierināt, jo zaudējums vienmēr ir zaudējums, bet spēles ziņā, gan pašadēvu ziņā, gan zināmā mērā kvalitātes ziņā mēs aizdījām labu spēli. Varbūt kvalitātes ziņā neizcilu, bet labu tādu spēli ar lielu vēlēšanos un arī brīžiem ļoti, ļoti kvalitatīvu spēli, izņemot varbūt pašu uzbrukumu noslēgumu stadiju. Bet, ar to arī laikam ir raksturīga šī spēlētā meistarība, tāpēc mēs tabulā esam vidusdaļā, nevis kaut kur augšā.